Hello, the Chim Post ni lunglom te in kut kan tlai than ha Sikpar ni hai khazan nei Thawngchimnak kan thok than Zaanlei keima chamai mangcha dim ka se Chin le yo Ramri a Ralkap ni Ralhrial puruk le Chinmi Pathum an Thah na Ralkap Pahnih sniper in Caah an Tong CNDF ni Voikhatnak Thiṭhit Cawnnak an Tuah Peng a Tualchung mi Pathum Ralkap ni an Thah na Tining tari Ramṭhen a Ralkap moto ka an ton Caah Ralkap panga an thi Biden le Jinping G20 meeting nak a Tonnak an Ngei lai timi le thong pang dang ha an rak salai Tualchung Thawngchimnak Chin le yo Ramri a Ralkap ni Ralhrial puruk le Chinmi Pathum an Thah na Ralkap Pahnih sniper in Caah an Tong Chiram kul mindat Peng palung tui khwa Chin le yo Ramri a Ralkap chu yo PDF pantuk in ani umter I yo rammi Ralhrial puruk le Chinmi Pathum chu an Thah na tia CNDF mindat in Chimphonak no Ngei tu salai ha omni achim alwan cha November ni story Zaanlei a YDF Thiṭhit isuk in Ralkap cheu khat chu Chinram kul palung tui khwa a an lut I CI thobul na kan in tuah na lai tia an ti na chun hu a Ralkap zakhat leng chu an rok lut I Tualchung mi le Ralhrial somli shrong an tlai na tia achim Ralkap ni an tlai mi na chung a ngak chia le tar zong ani tel I chu chung a Ralhrial pasuri zong ani tel tia thai ase Ralkap pol chu ni zan November ni sha a thiling khwalai in an kir I an tlai mi chung in Ralhrial pa pakhat zong an kalpi tia thai ase Ralkap an kir nu a munma thian hlipna kan to I Ralkap ni zau chia tuk in mei in khang mi na ruak mun zong chaklet na kan to tia CNDF mindat nei chathan an chua Ralkap an kir nu in chaklet na kan to I chu chunga Chinmi Pathum le yo le in minung paruk an di lak minung pakwa chu Ralkap ni zau chia tuk in an Thah na tia salai ha omni chun achim chap Ralkap pol chu kan kul kaun hana in ralpho a an man mi khwamin ha an cha a kan kap khau na lo Tualchung mi kan kham kho na lo ronga kan lung atha shim lo tia CNDF mindat ni an langter Ralkap an rak phak ni a CNDF mindat ni sniper in kan ka na cha a Ralkap Pahnih an thi tia salai ha omni chun achim CNDF ni Voikhatnak Thiṭhit Cawnnak an Tuah Chin National Organization CNDF ni Voikhatnak Thiṭhit Cawnnak chu nizan November ni sha a Mizoram romkul aizol kho a an Tuah tia thai se Thiṭhit Cawnnak chu CNDF Ralkap na Mizoram zom khothar a ador mira jam na CNDF headquarter pongkam ummi khwami le CNDF mindat in Ralkap na tel in Thiṭhit achong mi thlai ni he nizan November ni sha a hunnak an Tuah tia thai se hi Thiṭhit Cawnnak an Tuah hnu channak arwang chu Ralkap thil thuam ma te in ani thit kho nak ding le foizang deu in an chok zor kho nak ding a Thiṭhit Cawnnak an Tuah he se alhana chun India Ramlei in thil thuam kan chok na in kan her chan le kan du chana arak phan khawlo CNDF Ralkap thil reveal te kan ma te in kani thit kho a chun thil foi deu ngai ase chang thil thuam mi thit tar chu aman afa tuk cha a kan ma te in kani thit kho chang a chun tangka kongkaw zong a kan tha adam ngai chang lai tia CNDF in chungtwan secretary to mai Olivia Jinhua thangloi ni achim Ramchung Thawngchimnak Ayaro Peng a Ralkap ni Tualchung mi Pahnih an Thah na khwami in lalau an sho Sakai Ramṭhen Ayaro Peng a Ralkap ni Tualchung mi Pahnih phula pi le singtan chu ralpho a an man ha nu a an ka tha na tia
ayaro peng PDF intron vangai tu pakhat ni achim alwan cha November ni sari a SA Ralkap pul chu wat pit khwa a an lut e kumkul la kumruk pula pi le kumkul tlok singtan chu an ban an le na e PDF nan si nan shoi tu khoi kada a ti in an hal na tia thai ase an tlai na nu a ayaro wa to ma lam pichung a an ban an le na e an lu a me thal in an ka na an rok chu khwami ni an fim hlom na tia thai ase tha atong mi na hi lorian atwan mi an si PDF he pe tlai na angai lo mi an se SA Ralkap ni raipho a an tlai na nu a an tha na tia Tualchung min ha ni an chim SA Ralkap pul he ralam an sial chana an thil thuam isuk lo in mi sa so man tuk in ralam an sial Tualchung mi jo thli te in an tha lang mang ha CDF an tha azornak ding in Tualchung mi jo aphun in an shem na tia ayaro peng PDF ton vangai tu ni achim khote mi jo thainghal nak an ngei lo tika an phone chung a mi do thlen nak he a pi tlai mi jong chen hlim nak atwa ok an hal lo SA Ralkap buk tu lo nak an langtar nak man thlak jong an hnot lo SA Ralkap ni chu man thlak chu an mu tika PDF he pe tlai nak nan ngei ti in swal an phot na e an tha atong mi Pahnih jong he PDF he pe tlai nak zai man angai lo mi an si tia ayaro peng PDF in tron vangai tu ni chun achim chai thu peng a Tualchung mi Pathum SA Ralkap ni an tha na KNU brigade pakhat munram chai thu peng a alwan che October thaliau ralam asial mi SA Ralkap ni Tualchung mi Pathum an tha na tia tathung peng kom ni chathan an chua chai thu peng khote a alwan che October hlai thum ni thok in SA Ralkap zathum leng ni ralam hun hi a an sial e khote a an lut tia thai ase ralam asial mi SA Ralkap ni kumsom thum la kum thum tlok achet inga bu khwami ong min chu October ni thaili a an tha October ni thlai kwa le October kul la khat a kumsom thum tlok zo that le kumsom ruk le kumruk tlok mu nek chi jong an tha na tia an langter KNU ta chung peng chung tuan pru so e nang ni chun SA Ralkap ni khwami in la law jong an sho piak na e an khang piak na in shra achiam e khwami thil ri jong an fir piak na tia achim chai thu peng chung a SA Ralkap le KNLA karka dau nak Voikhatnak tlom lo achuak e kapni in achi mi la athiam mi an tia thai ase chailat khwa a USDP party chungtel phiuso thi pakhat mai thal Zaanlei in Caah atong iraudi Ramṭhen chailat khwa a nizan November ni shazana SA Ralkap thong pe tu USDP party chungtel phiuso thi pakhat cho mai thal in Caah atong tia thai ase Caah atong mi phiuso thi pha miu tu hi number pakhat sang kullathum lam a mi ase min ngal lo mi phuni an Caah tia Tualchung mi thani an chim zan swimlam paria shonga mai thal Zaanlei in an ka ranrang in moto in an kalpi e yangong si ina an kalpi tia chailat khwa a mi pakhat ni achim SAC Ralkap thong pe tu miu chu USDP party chungtel ase e atang a mai thal Zaanlei in an ka e kon kham angki a shuk cha a phaile abana Zaanlei in an ka chap tia Tualchung min hasin in thai ase Caah aton nu in SA Ralkap le pelik ni lam an kham e chaklatnak an tua tia thai ase ani hi ahlana chun cycle in mi adong ha e atha ton ha SAC ni nol ngai nak an lak nu in dalan atwan pina tilam lei kalnak zunga chairman atwan mi ase tilog in khwal atlong min ha zong a her lo ning in ngun khoi a khol na tia Tualchung mi pakhat ni achim chupina SA Ralkap ni chailat khachung a pitu sit phu an dirri chuka a chun shoi tu atwan mi ase chailat khachung a tlai khi nak a chan zonga ama ani SA Ralkap chu tlai ding mi achim ton na tia thai ase SAC sin thong pe tu pa pakhat PDF ni an fim hlom Ramṭhen mungjwa sana ku lampi ponga
SAC sin thong pe tu pa pakhat cho bom kan man chami in kam po no e thi tia Eagle Force mungwa V2 shamtlai phun hani an chim ni zan November ni sha Zaanlei simlam parukla cheu shonga sana gulampi ye sin ji ponga SAC Ralkap sin thong pe tu pakhat cho bom kan man nak lai a chok e bom kan man mi jong man athak cha a bom in kan po no he ase SAC sin thong pe tu pa chu bom kan po no nak huna aril e SAC Ralkap hani moto in si ina an kalpi si in an phak pi a chun athi chang tia Golden Eagle Force mungwa V2 in roi tu bulin jong nei achim Minmu a Myanmar Economics Bank hak tu SAC Ralkap ka anton cha a panga an thi Ramṭhen Minmu Peng Myanmar Economics Bank hak tu SAC Ralkap chu nihin November na thlai khat jing a ka anton cha a SAC Ralkap panga an thi tia thei ase nihin jing suimalam panga shonga Myanmar Economics Bank hak tu SAC Ralkap chu ani ngil leo a bom in kampo no na e SAC Ralkap panga an thi pakhat hliam fak ngai apu tia min jan zero korela phu in tonwangei tu ni achim ani ngil leo a bank hak tu SAC Ralkap minung pariat chu bom in kampo no na SAC Ralkap Pahnih ni an kan ka kauna in kan him thongpang kan thlai than tik a SAC Ralkap panga an thi pakhat chu hliam fak ngai apu tia an kan chim ti in zero phu tonwangei tu ni chun achim chu ka dau nak a zero korela phu le true fighter na I bom in an ka na tia thei ase let pan khwa SAC Ralkap ni an khang pina nupali an tlai na Magway Ramṭhen so Peng let pan khwa chu SAC Ralkap ni an khang pina nupali zong an tlai na e an nun nak cha thin phang asakau tia yo alin jan phu in tonwangei tu pakhat ni achim nizan November ni sha chun similam hlei ni la minute som nga a SAC Ralkap chatma som nga le panga chatma hlei khat le chatma zale pakhat in Ralkap som restaurant chu let pan khwa a an lut e khwami in pakhat an khang pina nupali zong an tlai na khwami pakhat zong atlaw tia thei ase chun simlam hlei ni la minute som nga a let pan khwa a SAC Ralkap som restaurant ni mai thal ampua Zaanlei simlam pali le chewa in pakhat an khang nupali an tlai na e pakhat chu atlaw khwami adang hi an himle himlo kan khal khawri lo tia achim chap SAC Ralkap chu Zaanlei simlam panga shonga pasau khwa phungki siang in le khwami in cheu khat a mun an khwar tia thei ase Janing tari Ramṭhen a SAC Ralkap moto ka anton cha a SAC Ralkap panga an chi Janing tari Ramṭhen teyat chong Peng ngaje khwa le katoi khwa kar a lam ahim nak tinga century chong ding in akalmi SAC Ralkap moto chu ka anton cha a Ralkap panga an thi tia thei ase nihin November ni hlei khal jing simlam paruk shonga Tawai khwa in palo leya akalmi SAC Ralkap som nga shong aphar tu moto Pathum chu kanong mim phu palung padi dalong phu le cha yang phun ha bom in ampo no na tia the se polo lei akal ding moto Pathum chu bom in kampo no e moto pakhat chu SAC Ralkap henga in pukul kar ani chit bom kan po no na di in ka dau nak tlompal achuak tia PDF ni an langter chu ka dau bom po naka SAC Ralkap panga an chi SAC Ralkap ni sham ngan le sham me he an kan ka kauna in tangti PDF lai achi mi la a hliam mi an umlo tia thei se SAC Ralkap achi mi rok chu adang moto ni aphor na e arok mi moto chu ujin ji khwa an chha ta tia thei se ramleng thong karak chimlai Biden le Xi Jinping G20 meeting nak a Tonnak an Ngei lai Indonesia ram Bali tikul a to ading mi Voikhatnak ram thong G20 meeting a US President Biden le China President Xi Jinping jo adang te in tonbro anak an Ngei lai tia thei se ramni shoi tu Tonnak a abik in ramni kar ipe tlainak chole chashol nak kong ha ani ro lai tia
White House ni chun an chim President Biden ni chun China ni Thawngchimnak atler khot mi nushin chawvaw an bor mi le ji anung ngai mi China choli na kong achai pi lai tia US Zaanlei chawvaw ngai tu thani chun an chim Zaanlei kan Thawngchimnak chu hivialin kan Dr. Rilai Thah jang kampi tu nan di lak chunga lunglom nak tam pi kan ngei kan YouTube channel thing chu tlamtin lo nak ronga The Chin Post TV channel thar kan to e subscribe pro kan to pek cheu thanding in kan in som na